мақомоти Санкт Петербурги Русия гирдиҳамоии бидуни иҷозати ҳомиёни мусулмонони Мянмарро пароканда кард. Касе боздошт нашудааст. мақомоти ироқӣ мегӯянд, ки дар байни 1400 занону кӯдакони ҷангҷӯёни гурӯҳи фрутии давлати исломе, ки дар канори мафсил нигоҳ дошта мешаванд, тоҷикон низ ҳастанд. ва ба ҳоҷиёни бозгаштаи тоҷик дар фурудгоҳи душанбе дастур доданд, ки тибқи қонуни нав аз ташкили маъракаҳои бадабдабаи ҳоҷӣ зиёрат худдорӣ кунанд. дар шаҳри Варшава имрӯз нишасти солонаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо шурӯъ шуд, ки вазири оилаи ҳуқуқи инсон дар кишварҳои узвро баррасӣ мекунад. Ин нишастро 22 сентябри идома хоҳад кард. баъди чанд лаҳзаи дигар қарор аст дар нишаст вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон баҳс шавад. субҳи 11 сентябр ҳудуди 20 нафар аз аъзои мухолифони тоҷик дар назди бинои ин созмон даст ба ҳамоиши эътирозӣ зада талош доранд таваҷҷӯҳро ба мавзӯи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ҷалб кунанд. хабарнигори радиои озодӣ Брюспанир аз Варшава хабар дод, ки ҳайати ҳукуматии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар нишасти марбут ба вазъи ҳуқуқи башар ва зиндониҳои сиёсӣ иштирок накунад. ба дасти мо хабаре расид, ки баъди иштирок дар ҷаласаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо, ҳайати ҳукумати Тоҷикистон ин нишастро тарк кард ва дигар дар нишастҳои ҳошиягӣ иштирок намекунад. онҳо гуфтанд, ки танҳо як намояндаи ҳукумат дар ҷаласа иштирок карда ҷараёни баҳсу баррасиҳоро гӯш мекунад ва бо ҳамин тамом ҳайати расмӣ нишастро тарк кард. дар ҷаласа бо ташаббуси созмони Human Rights Watch арзёбии вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ва баррасии он бо ширкатдорон ҷараён мегирад. Брюспанир гуфт, ташаббускорони ҷаласа ба хулоса омаданд, ки ҳамоишро бо ширкатдорони дигар аз ҷумла намояндагони ҷомеаи маданӣ ва мухолифони тоҷик дар хориҷа идома диҳанд. мо ин нишастро пайгирӣ дорем ва вебсайти моро дунбол кунед. бо амиқ рафти буҳрон дар Мянмар, намоишҳои эътирозӣ ба ҷонибдории мусулмонони роҳинҷа дар ҳар гӯшаи дунё аз ҷумла дар Русия идома дорад. бо вуҷуди он, ки шаҳрдории Санкт Петербург барои баргузории тазоҳурот иҷозат надод, вале рӯзи гузашта даҳон нафар мусулмонон дар майдони Дворцовая ҷамъ омаданд. дар миёни ширкаткунандагон ҷавонони тоҷик низ буданд. Мумин Аҳмадӣ бо тафсилоти бештар. рӯзи якшанбе полиси Санкт Петербург гирдиҳамоии бидуни иҷозати тахминан 150 ҷонибдори мусулмонони Мянмарро пароканда кард. дар наворе, ки хабаргузории Фонтанка.ру дар шабакаи YouTube гузоштааст, садои тоҷикон ҳам шунида мешавад. назар Мирзода, раҳбари ҷамъияти Сомониён дар Санкт Петербург, ба Радиои Озодӣ гуфт, ки онҳо аз ҷавонони тоҷик хоста буданд, ки ба раҳпаймоии ғайрирасмӣ ҳамроҳ нашаванд. то ҷое маълум аст, полис касеро боздошт накард. аз ин пештар дар Москаву Чеченистон ба тарафдории мусулмонони роҳинҷа тазоҳурот ташкил шуда буд. дар ҳоле, ки ҳар рӯз ҳазорҳо фирории мусулмон аз Мянмар ба Бангладеш меоянд, созмонҳои хайрия пойгоҳҳои тавзияи ғизо ва даъво ташкил кардаанд. охири ҳафтаи гузашта Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард, ки дар давоми 2 ҳафтаи гузашта наздик ба 300 000 мусулмони роҳинҷа аз хушунат дар Мянмар фирор карда, ҳоло ба кӯмаки аввалия ниёз доранд. дар урдугоҳҳои Кокс бозор, идораи комиссари олияи Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон ба фирорёни гуруснаву ваҳшатзада ёрӣ мерасонад. вале мавҷи фирориён дар роҳ ба Бангладеш аст ва Созмони Милали Муттаҳид кӯмаки бештар ба паноҳандагонро дархост кардааст. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. дирӯз вазири корҳои хориҷии Русия дар поёни як нишаст ба ҳамтояш аз Арабистони Саудӣ пешниҳод кард, ки Қатар ва кишварҳои арабӣ барои рафъи буҳрони 3 моҳа мустақиман сари мизи музокирот нишинад. вале ба назар мерасад, ки мавқеи Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Иморот ва Миср тағйир наёфтааст ва онҳо ба ҳайси пешшарт аз Қатар иҷрои 13 талабро хостанд. идомаи мавзӯъ аз Абдулло Ашуров. рӯзи якшанбе вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров кишварҳои араб ва Қатарро ба музокироти мустақим барои рафъи ихтилофи назар ва эҳёи иттиҳодии мамолики минтақа даъват кард. дар шаҳри Ҷиддаи Арабистони Саудӣ баъди гуфтушунид бо вазири корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ Одил Ал-Ҷубайр Лавров гуфт: мо тасдиқ кардем, ки ҷонибдори
حل اختلافات با واسطه مذاکرات مستقیم هستیم که در آن نگرانی‌ها آشکار شده راه حل با نظرگیری منفعت تمام طرف‌های بحث پیدا شود. ابتدای ماه ایون عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر قطر را با پشتیبانی از تروریسم متهم کرده روابط با این کشور را قطع نمودند. در نشست مطبوعاتی وزیر سعودی بار دیگر تکرار کرد که برای رفع اختلاف‌ها و احیای روابط دیپلماتی قطر باید 13 طلب کشورهای عرب را اجرا کند. عدم دعم الارهاب، عدم تمویل الارهاب، عدم قطع پشتیبانی و سرمایه‌گذاری تروریسم، قطع تقدیم پناهگاه به خارجیان فراری، متوقف نمودن توسعه نفرت و افراطگرایی در منطقه، قطع دخالت در امور داخلی ممالک دیگر. این همان 13 طلب می باشد که به توسط کویت به قطر رساندیم. تا زمانی که قطر این تقاضاها را اجرا نکند موقع الدولی. کویت و ایالات متحده آمریکا تلاش دارند در بحث 3 ماهه کشورهای عرب با قطر میانه‌روی کنند. ترکیه باشد به نشان دستگیری از قطر به این کشور ثروتمند سرباز ارسال نموده است. барномаро идома медиҳем. хабаргузории Reuters мегӯяд мақомоти Ироқ ҳудудан 1400 занону кӯдакони ҷангҷӯёни хориҷии узви гурӯҳи ба ном давлати исломиро дар як паноҳгоҳе дар Мусул нигоҳ медоранд. дар миёни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон низ ҳастанд. Мелани Мархам, сухангӯи шӯрои норвежӣ дар умури паноҳандагон ки дар Ироқ ва дар миёни паноҳандаҳо кор мекунад, дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт шумори шаҳрвандони Тоҷикистон дар миёни ин занону кӯдакон шояд аз 10 нафар бештар набошад. баъди зуҳури гурӯҳи ба ном давлати исломӣ در سوریه و عراق از سال 2014 تا کنون بیش از 1100 شهروند تاجیکستان به این کشورها رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند و نه کمتر از 300 نفرشان هم کشته شدند. تاجیکستان توانسته است در 2 سال اخیر 19 خانواده و در مجموع 61 نفر را از مناطق جنگ زده و از راه به سوی عراق و سوریه برگرداند. و حالا برمیگردیم به توجیکستان. در توجیکستان بعد اصلاحات در قانون تنظیم و رسم و آیین تشویش‌ها برای گذراندن مراسم عروسی بیشتر شد. صاحبان توی اکنون در برابر تعداد شرکت‌داران جشن خرسندی خود موظفند فکری سر و لباس عروس و نمود ظاهری مهمانان جشنشان را هم بکنند. سرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد. جشن عروسی پسری رعنا عبیدова بعد اصلاح قانون تنظیم صورت گرفت. قانونی که مردم را بر رعایت ارزش‌های ملی از جمله لباس ملی موظف کرده است. او میگوید در توی عروسی پسرش تلاش کردند از قانون بیرون پا نگذارند. به دختران خانه کرته اطلس دوزانده به مهمانان گفتند که با لباس غیر به توی حاضر نشوند. توی همه دخترامون رو فهموندیم دادیم که در توی لباس ملی تاجیکی پوشیم بیاین. همشون قانون جمهوری تاجیکستان را رعایت کردند. قانون تنظیم ساکنان را عهده‌دار کرده است در جشن و مراسم لباس ملی را حفظ کنند. حالا در برخی از طربخانه‌ها و خانه‌های عقد نکاح زنان و دختران با لباس پوشیده مثل روسری و یا نیمه عریان راه دادن نمی‌شوند. برخی از خانه‌های عقد نکاح هم با ارسال آگاهینامه به صاحبان جشن تاکید می‌کنند که به مراسم عقد نکاح با سطر نآیند. آگاهینامه قبل از جشن عروسی داده می‌شود و در صورت اجرا نکردن طلبات از طرف صاحبان جشن و مهمانان عقد نکاحی رسمی انجام دادن نمی‌شود. یک عروسی بود که تمام سر و روی او پوشانده بود با لباس فتح پوشیده لیکن صفته سطر داشت. مکیاژ زمانوی کردن و در طربخانه زمانوی اشتراک کرده گذرانیدن معرکه معنای چی را دارد هنگامی که در سر سطر بسته ایم و در بین زن و مرد در یک جایگی میخواهیم که تنتنوی معرکه نکاح ما رو گذارانیم. البته بود حالتی که من این را رد کردم ولی همان زمان اصلاح کردم عروس سرپوشش رو گرفت و با لباس زمانوی واردی طربخانه گشت و در آن حالت ما نکاح او را به قید گرفتیم. مسئولین کمیته دین تنظیم جشن و مراسم ها میگویند هدف از وارد کردن تغییرات در سر و لباس ضمن جشن و مراسم های خانه‌دارشوی ارجگذاری به فرهنگ و حفظ و معرفی لباس ملی است. این معنای آن را ندارد که مثلا ما منع کنیم که مجبور سازیم. امروز ایده از زنهای ما خود را به زنهای ترک، زنهای ایران و افغانستان مانند میکنند.
ҳуқуқдонҳо танзими либоси занҳо ва ҳатмӣ шудани либосҳои миллиро навъи мудохила ба ҳаёти шахсии шаҳрвандон ва мухолиф ба қонуни асосиву меъёрҳои байналмилалӣ медонанд. сокинон ҳам агарчи таъкид мекунанд зидди либоси миллӣ нестанд ва аз пӯшидани он махсусан дар тӯйи ҷашнҳои хурсандӣ хушашон меояд, аммо мегӯянд ин амр набояд маҷбурӣ балки ихтиёрӣ сурат гирад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. вуруди қирғизистон ба иттиҳоди иқтисодии авросиё гардиши молу ашё дар бозори сомониёни ноҳияи лахшро аз байн набурд. баръакс тоҷирони ин бозори воқеъ дар марзи миёни тоҷикистону қирғизистон интизор доранд ки ин фурӯшгоҳ мақоми бозори назди марзӣ касб карда баъзе муқаррароти гумрукиро сабуктар хоҳад кард. улкан батабекова тоҷири қирғизистонӣ 4 сол аст ки аз вилояти уш ба бозори сомониёни ноҳияи лахш хӯрокворӣ меорад ва аз ин ҷо ба зодгоҳаш ашёи рӯзгор мебараду мефурӯшад. аз он ҷо ҳар ҳафта чакаву ҷурғот меорам ва аз ин ҷо зарфҳои алюминии рӯзгордориро ба он ҷо мебарам. савдо хуб аст, зеро маҳсулотҳо ҳам арзон ва ҳамсифаташ олӣ. ворид шудани қирғизистон ба иттиҳодияи ягонаи гумрукӣ табодили мол ва савдои соҳибкоронро мураккабтар кард. зеро ба гуфтаи онҳо тоҷирон маҷбуранд пули бештар супоранду расмиёти бештарро бигзаранд. дар гумрук мушкилиҳои зиёд пайдо мешавад, бахусус аз ҷониби тоҷикистон. вале бо ин вуҷуд мо аз баҳри савдо баромада наметавонем. барои ҳамин мехостам ки камтар содатар мешуд. باز هنگام وارد شدن ترانسپورت توجیکستان به قرقیزستان ما مبلغ معین میسپاریم و برای ما رسید میتونستم بدم و اونا همچنین وقتی وارد میشن لیکن نو بازه با اون اونا اعضا هستن اعضا نیستن شماره دیگه معمول صاحبکاری که توجیکستان قدیم سودا و دارودگیری داشتن بیشتر شده است کم نشده است. бозор дар 20 километрии марзи қирғизистон қарор дорад ва калонтарин бозори минтақа ба ҳисоб меравад ки на фақат сокинони ноҳияҳои ҳаммарз балки аз минтақаи рашт низ барои харид меоянд. гардиши мол дар ин бозор миллионҳо сомониро ташкил медиҳад, вале бозор мақоми расмии бозори байнимарзиро надорад. ба гуфтаи коршиносони соҳа дар сурати амалӣ шудани ин тарҳ тоҷирон аз пардохти гумрукӣ ва то андозае аз пардохти андоз озод мешаванд, вале аз рӯи таҷриба ба буҷаи кишвар фоидаи кам меорад. додагирифти назди сарҳатӣ агар бошад барои паст кардани шадидати иҷтимоии худи мардум бисёр муҳим аст. албатта дар ибтидо мумкин ки дар буҷаи давлат як миқдор пул камӣ кунад яъне наравад. соҳибкорони қирғиз мехоҳанд бозор мақоми наздимарзӣ бигирад ва тиҷорат байни ду тараф боз ҳам густариш ёбад. талабе ки барои иҷро кардани он санадҳои зиёдеву расмиёти зиёд дар сатҳи боло лозим аст. ва субҳи имрӯз бозгашти нахустин гурӯҳи ҳоҷиёни тоҷик баъд аз адои маросими ҳаҷ ба ватан шурӯъ шуд. дар маҷмӯъ теъдоди ҳоҷиёни тоҷик имсол 6000 нафарро ташкил дода қарор аст то 26 сентябр ҳамаи онҳо ба тоҷикистон баргарданд. ҳамкорони мо мегӯянд зоиронро дар фурудгоҳи душанбе раҳбарияти бахши кумитаи корҳои дин ва танзими маросиму анъана пешвоз гирифтанд. фурудгоҳи душанбе имрӯз назар ба рӯзҳои дигар пуродам буд. мардум инҷо мунтазири зоирони тоҷик ҳастанд ки аввалин гурӯҳашон аз арабистони саудӣ баргашт. бозгашти ҳоҷиён аз маккаву мадина рӯзи 11 сентябр шурӯъ шуд ва то 26 сентябр идома мекунад. гурӯҳи 186 нафариро дар душанбе на танҳо хешовандон балки мақомот ҳам пешвоз гирифтанд то ба онҳо муқаррароти наверо шарҳ бидиҳанд ки иҷозат намедиҳад айодати ҳоҷиҳо мисли солҳои пешин бо шукӯҳ сурат бигирад.
این چند خبرگزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org در صفحه ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک.